Hamjambo marafiki wa mbali na karibu. Kila mahali unapatikana leo, kila mahali ulipo, kila mahali unatufuata, karibu sana. Ujumbe wa leo unasema ya kwamba Mungu anatengeneza yajayo kutoka kwa vipande. Ili neno ni rahisi sana na lina uzito na ni la maana kwa kila mtu. Ule anayesikia anavunjika moyo, anajisikia kuwa vipande. Ule anayejisikia kuwa na nguvu, na ule anaweza jisikia mara kwa mara anaepukana na watu ambayo wana matatizo. Sababu ukweli ni huu: kila mtu hapa chini ya jua anavunjika moyo mahali, lakini Mungu hajatupilia watu ambao waliovunjika moyo. Mungu anaweka karibu wale waliovunjika moyo na anatengeneza yajayo kupitia watu waliovunjika moyo, watu waliochoka. Ndio maana Zaburi ya 147 mistari ya 3 ni ya muhimu sana. Inasema hivi: yeye anaponya waliovunjika moyo na kuwafunga vidonda vyao. Maumivu yako hayafichwe na Mungu. Matatizo yako hayafichwe na Mungu. Mungu anaona. Mungu anagusa kila vidonda. Hapa chini ya jua tunaishi kwa dunia ambao kuna matatizo. Familia zinatuvunja moyo. Matendo yetu sisi wenyewe inatuvunja moyo. Kushindwa kwa maoni yetu inatuvunja moyo. Hata afya yetu inaweza zorota, inatuvunja moyo. Wamoja wanaumwa kwa siri, wengine wanalia usiku, wengine wanacheka nje tu, lakini kwa ndani wanaumia sana. Hivyo vidonda vyote Mungu anavijua. Hivyo tunaendelea tu, utaendelea kukundua ya kwamba Mungu anajua kila maumivu, anatibu kila kidonda na anagusa kila mahali ambavyo kuna maumivu. Ili tuelewe hii mzuri, tuchukue mfano tu. Unaweza kuwa na kiti ambacho kinavunjika mguu mmoja. Wamoja wanaweza sema hii kita kifai, akiweze kalia tena, kinaweza angusha mutupe. Na fundi anaweza kuja akasema hapana, hiki kinaweza kuwa kizuri, mimi naweza kitengeneza na kikawa na nguvu tena. Hiki kiti akiweze jitengeneza peke yake, lakini kwa mkono wa fundi kinasimama na kinakuwa na nguvu kuliko za mbele. Maisha yetu hivyo ndio ilivyo. Kuna wakati inatupiliwa, lakini Mungu ataigusa na naitengeneza na nairudisha na naipatia tena nguvu mpya. Na hivyo tunaongelea jinsi kutengeneza. Acha tuingilie nini inatuvunja moyo. Mwanadamu huwa anavunjika moyo na mambo mengi sana. Maneno ya kuumiza inavunja moyo. Kujihisi kuwa umeachwa nyuma, umekataliwa, inavunja moyo. Kushindwa ya maoni yetu ama project tulikuwa unafanya inavunja moyo. Kupoteza, magonjwa inavunja moyo. Msukumo ama mawasiwasi ya kazi, ya familia inavunja moyo. Aibu ya dhambi tulikuwa tumeficha, ikifichuka inavunja moyo. Lakini hivyo vyote ni kawaida. Sisi ni wanadamu. Unaweza kuwa umepitia moja kati ya hizo ama mingi ya hizo. Hauko peke yako, wewe ni mwanadamu. Sasa kwa hiyo tunaweza uliza sasa, wakati mtu anapitia hizo matatizo zote, Mungu anafanya nini? Jibu ni kwamba wakati tunavunjika moyo, wakati tunajihisi tumetupiliwa mbali, wakati wanadamu wanaona tufai, Mungu hajatukataa, anatukaribisha. Hajatutupa, anatupokea na kuwa karibu. Tulishasema ya kwamba Zaburi ya 147
mstari ya 3 inasema ya kwamba yeye anaponya waliovunjika moyo na kufunga vidonda vyao. Wakati sisi tunavunjika moyo, tunalia, Mungu iko karibu. Wakati sisi tunaanguka, Mungu iko karibu kutusimamisha. Na wakati sisi tumevunjika, Mungu iko tayari sasa kutuponya na kufunga vidonda. Tufikirie tu kama dokta wa moyo, unapoumwa unaenda onana na dokta, hata kufukuza, hata kusikiliza. Dokta mzuri atakusikiliza na anakusaidia. Njoo hivyo Mungu alivyo, ni daktari wa maisha yetu. Yeye ndio daktari wa maisha yetu, anatuponya kwa upole. Anarudisha vile tulipoteza kwa upole. Anarudisha nguvu za zamani kwa upole. Wakati yeye anatukaribia, kila kitu kinakuwa sawa. Yeye anaanza na udhaifu wetu, aanze na nguvu zetu. Na hiyo tunaweza iona. Nina historia moja ya Suzuki. Alipitia majaribu, ndoa ikavunjika, uchumi kaisha, kujiamini kukapotea, na wengine hawakumwamini. Akawa kama kile kiti tulisema kenye kilivunjika, ambao kila mtu aliona atupe. Lakini baadaye alikuja kwa Mungu, akamlilia Mungu, na Mungu akamsikia. Mungu akaponya vile vidonda, hiyo maumivu ikaisha. Kwa leo anasaidia wengine. Hiyo maumivu alipitia na hivyo vidonda ilikuwa msingi ya Mungu kumuonesha jinsi ya kufanya kazi. Ilikuwa kwa mpango wa Mungu. Uchungu alipitia ikawa huduma. Kama Mungu anafanya hivyo leo, na anaweza fanya kwa kila mtu. Haijalishi umevunjika mahali gani, haijalishi umevunjika moyo mahali gani. Hapo kwenye unavunjika moyo kuna kitu Mungu anataka ukuonesha. Na hiyo kitu anataka ukuonesha ni ya kutengenezea yajayo. Sasa hapa kuna swali kubwa. Mungu anafanya nini wakati tuko vipande vipande? Wakati tuko vipande vipande, hiyo wakati ya maumivu, Mungu hajatutupa. Unaweza fikiri kwa maisha binadamu amenyamaza. Kuna wakati unapita uko vipande vipande, Mungu hajanyamaza. Mungu iko karibu. Anatumia hiyo maumivu yako kujenga mambo yajayo. Analeta mazuri kutoka vidonda. Hivyo vidonda vyenye vilikuuma, hivyo ndio atatumia kuleta mazuri. Wakati anatengeneza, analeta nguvu zaidi ya zile tulipoteza. Anatusaidia polepole bila kutusukuma. Anatuandalia mazuri kuliko yenye iliharibika. Anatutengenezea yajayo kutoka maumivu, kutoka uchungu. Ingalau wanadamu wanaweza sema umeisha, hapo ndio Mungu anafanya kazi. Hapo kwenye wanasema umechoka, hapo ndio Mungu anafanya kazi. Hapo kwenye wanadamu wanafunga simu zao, hapo ndio Mungu atafungua yake. Na hivyo tunaendelea kuzungumzia hii jinsi ya kuwa vipande. Tunaweza kumbuka ya kuwa tena nguvu zetu Mungu anaweza zitumia tena kufanya kazi. Kama unajisi una nguvu, nguvu zako si za kuonesha. Nguvu zako si za kuumiza. Nguvu zako unaweza zitumia kwa kusaidia wengine pia. Mara kwa mara sisi tunaweza sahau kama tulihitaji msaada wakati tulikuwa na mahitaji. Lakini ni vizuri tunakumbuka kuwa na upendo, kusaidia, kutiana moyo na kuwa karibu ya wale wanaoumwa. Matendo madogo tu inarudisha moyo. Matendo madogo tu inasaidia. Yawezekana unaweza jihisi unaepuka wakati unaona watu wako kwa matatizo. Unajihisi ya kwamba sina muda. Unaweza sema siwezi weza hizo shida zao. Unaweza sema ni vigumu kuingilia hata. Ndio, inawezekana. Maisha inaweza kuwa magumu, lakini ukisikiliza tu na kucheka kidogo na kutiana moyo, umeafungulia uwepo wa Mungu.
Ukiambia mtu tu, Mungu hajakuacha. Mungu iko pamoja nawe. Inatosha na inafungua milango. Unaweza kuwa unafadhaika mahali, unaumia mahali, usifadhaike. Fungua kinywa tu kwa ndani ukaambie Mungu, mimi niko hapa Mungu. Mimi ni vipande, nitengeneze sasa. Unipe nguvu tena na unifanye upya. Mungu atatengeneza vile vipande. Mungu atakutengeneza na kupatia nguvu tena zilizo zaidi ya zile zilipotea. Kama una nguvu, ambia Mungu, nisaidie nguvu zangu, nitumie kusaidia wengine. Niwe mlango wa kufungua baraka za wengine. Niwe mlango wa kubadilisha maisha ya wengine. Unajua kile maoni tulionayo, na ndio Mungu atasimama. Wakati unafungua baraka kwa wengine, na atafungua baraka zaidi kwako. Na wakati unafunga milango kwa wengine, na wewe unafunga milango kwa maisha yako. Hapa haijalishi shida yako ni namna gani, haijalishi umeumia wapi, haijalishi muda ambao umemaliza kwa matatizo, haijalishi muda ambao umemaliza kwa uchungu, haijalishi muda umeomba na hujajibiwa. Mungu iko kazini, anafanya kazi. Zaburi ya 147 mistari ya 3 inasema tena, yeye anaponya waliovunjika moyo na kufunga vidonda vyao. Hata umesikia umevunjika moyo, vidonda vimejaa, hakuna kitu kinaweza simama tena, Mungu iko karibu. Hiyo haitakuwa mwisho wa maisha yako. Hiyo haitakuwa mwisho wa historia yako. Hiyo ni mwanzo wa yajayo, yaliyo na baraka, yaliyo na mwangaza kwa ajili ya maisha yako. Tunaweza kuomba, unaweza like, ama unaweza share, ama unaweza subscribe, ama unatuachia comment kama kuna mahali umeguswa. Na kama unajisikia kuomba, unaweza andika kwa comment, Mungu nipe mapya, na Mungu atakupa mapya. Pamoja kwa mabadiliko ya dunia sasa. Amen.